Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kwezi watukufu handanika ni bushurani khairu malani kaundo mliyo harumazi nsanansa za dunia. Salamu anama mtukufu asana kwa satweri hamonoka hunji abanu. Watukufu sinji abanu hamadambili. Bengu ngabujoka na diveri sha mada ni misabanu skwale unu. De mada ikao riwo no harumu mji mtukufu ansurale ezajiri haruma mwana hao mwanamshe ikao hazayamna mwana baada hapo hamvuriza umshanani arjobiri liambabi hila namna rawaneze hukuma zarengwa no mji kadwabi lingarjunji ambabi haruma ila namna ikao ngarima bangarongo wao hadani narkubaluka banu sisi wanadamu ikao rizalo hamamalaho rilola malaho siti marensi swandukaunga sibanu amini tena yokana banu haruma mrulo banu kamu amini yokaruma mafunvu jana wanru mjini hao yabo wa manzao wanru watsanu awo adunga yabo haruma mengo shenda na watsanu gam amini yokawa joka pre wakazi mrundabo na abo ngwa makapablo kaya wapare mru wambeula jao wala jao anize ngoja ziye mru wae hau mriare mwani hitima aka wanadamu wafanyoro kwa mandizo wotsi wanadamu ka ngwarao nugoza hitima hau ngwarao mungu wenge yode mada ya bilinjuka hunjabanu ni birembabi habo njuka hunjaru mwesu ala yunu ya tsorale njerko membabi harmo waze na zile activities za kimashuhuli ikaudo zifanyi wao na ila namna ikao mrugo no vidi ya hema dhamana husue milanansi ya hatu yone mada yani misabanu makhsusu yani imademu higa muhimu de mada ya husu mji mtukufu ansurale watukufu riwono zabira wangazi jawa wao wabokana miuzambanadi miuvuri zale kaululoban nadi haku ka koshatsu mdunga kostujo mdunga badesha mdunga yani mwanadamu railige duniani mbukapa rohiso kabanu bahi sina uparondwani rongo wakasi wandu ndesi wao simakosa maruvu kabati mrujuo ani ila namna ho ya ho mwiso wa mwanadamu garwambao Mwenyezi Mungu yarinike mwiso mwema sha kabati mrujuo ebonge riwono ezajiri haruma umji mtukufu ansurale gar aminio kana tamtume sallallahu alaihi wasallam ansurambi yakaya kullukum rai wa kullu rai mas'ulun an ra'iyatihi haina mru ngembirilizi wa hemwa nyanya neheni mru nge mas'ul wa hemwa nyanya hardi tena garjuwao kaya ranziba ala hatabaha ani ranzuwa katwa mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu wa hatsorambi kaya wala tazru waziratun wizra ukhra kabana mwanadamu ujukorwa ya dhambi la mwanyanya kabana mwanadamu udungorwa ya dhambi la mwanyanya wa allaysa lil insani illa ma sa wala kawati rongo mwanadamu yakuzi hunda harumela namna ya hahe ila tidazila katile zengo zila yafanya wae yongereje hiyo harumainu wala tazru waziratun wizra ukhra ebenge narikera dhumji mtukufu atsurale amini yokaya kabla nija nanwa mwaze hadithi mtume na kaonesa banu ka kullukum rai wa kullu rai mas'ulun ani ra'iyatihi yaukaya vanu hadani hamadeli rambiwaru mwe hadithi yaukaya haina mrunge mtundi wa hema nyanya na hini mrunge dhamana wa hema nyanya abu hadani rupare sirikali aukaya zinsirongo za leo shazirongo ko zubira rangu hale zikaubira rangu hale kajaka upare handana hukuma panda mwana yaukaya jezi tsongeze zizie anizitijirie mruwasa tena anitsidokana leo mwanadamu hendeha hamitiwa hauzo ya umakafa kayo jila wanu yo harume miji kamili karlo anzari tunde ya wakaba joka mji sha hoka mruya uwe azaye mwana ndea muwe yo hukuma nziro ya huswe mwanadamu wenge serikali nari jusasha hitwara maze ze kufuru zinu zifanywa wazinu wake hukuma joka nziro heni mwanadamu ufanywa nrongo hamada zinu shaparse hukuma nziro shabahari yabo narielewo kaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia ya ukaya yo wa surati Fatir nafikiru kana aruma
aya ya 18 yakahone sokaya kabana mru ulungo rwaya dhambi la mwanyanya yabole mji mtukufu wa tsorale kejakola dhimu kelewe mwanamshe oye ndi afanye naye na singar kubaloka afanya naye na siri jojibi wekaya ya hunre hukuma ikao maudu ani maudu zikemsomo harumu mwanamshe mrajina hokaya ze mwana yende ya mvulize mahala tibahi ya mwamshana shaula ladaho lahi mwanamshe na mrejeo Mwenyezi Mungu ujuba Mwenyezi Mungu amboka wala tazru waziratun wizra ukhra kabana mru dungo rwaya dhambi la mwanyanya yaboho kalewe mwanamshe wende afanya rongo rijeri juheo kana leo leda ho kamili nyumba nsanu zipulwa anizitilwa mro watolwa mji yaboka mtsure jaibo hamusilamu na geladhimoye mwanamshe oyi ne mwanamme oyi odo afanya rongo wasubise wowo wahondele dhambi wowo walifanya ni rongo zinu zikeza wowo ne haina mru yatsangaza rongo zinu yahore hukuma mladhimu harumashi tendwa shinu shaho karjer tsanganyele da ho kamili ridoa tuhumu yokaza rongo zinu kwa juwao yamangela dhimwele da ho kamili lirohe na rejeni ngoni ba Mwenyezi Mungu wa harambia yokakama na mru dungo rwa ya dhambi la mru haina mru yorwale dhambi la haheye mongoni mosiku waka hadithi waka mwanamshe hende hamitiwa yani hende hafanya zina hajare jai hoso ni mtume sallallahu alaihi wasallam ajamwambia kana bo mtu tifanya zina ba mtume mwambia kaya rejei wende wazae mwanamshe wala rejei hende hazaya baada ya zaya hardi harejei mtume hakadwabili hajamwambia kana tatsi zaya tifanya zina mtume hardi hamwambia wala mwanamshe kaya enda kensi uhamse mwana ola mwanamshe hardi harejei hende hamse mwana hata hamse mwana kiasi uhamsa mwana harejei hardi haja mwambia mtume kaya ti sasa hamse mwana sifanya zina mtume amwambia enda kensi mwana yanguhe ola mwanamshe hardi harejei ende habakata mwana hanguha baada hapo harejei hosoni mtume yokatifanya zina ani ardareja kadoraro baada hapo mtume sallallahu alaihi wasallam hajaha hukumu mwanamshe ola kabu ya mwanamshe ola tsohufa mtume hamswalia ani abojo kaduti ekaya esaya hukumlwa mtume kaja mswalia wajoka duti baba fusila kafiri babo cha mtume haswalie mwanamshe ola hata one sokaya ye tauba ya mwanamshe ola kao yaja ya itsaha yafanywa hukuma ila basi kawarengo rumengo mfukare wa Madina hini mrajo hunda yani hini mrajo hunda funfu waruma yani maghfira kao Mwenyezi Mungu yakumghfir ani amjukaba ani hini mrajo hunda funfu harme tauba kao mwanamshe ola ndia kao utsaha tauba sunu Mwenyezi Mungu yani savedir mwanamshe oyi adhoka ya rekonese yakubali yokaya tifanya nai hata yarejei mtu yadorejei mtume hata yakubali arekone sokafanya nai basa kone soka ya tauba ikao mwanamshe oyi haitaha hosori Mwenyezi Mungu basi johanyi sorume ngomfukare wa Madina ni mwanamshe huo hanjia ede beboni au mwanamshe huo kajafa heshe tondo shila hakayaheo hamusilamu haina mru yarenda nai ikawle ondo pamdushe hitwa huwa mru hafu basi huhukumlahu duniani wenda akhira wakubali yale dhambi lila wenda hukumlo hadhabi jinwa jina yawe savadhiri mwanamshe we hafanya zina haja hatsengele uso ni mtume hareje kadomando haja kadobili haja kadararu hahukumlwa yani aba hangujoda hukumlwa hadhabi jinwa jina shailila yokafanya zina habitiwa lila balasa zizimiha akahajatsa hatauba hahukumlwa na watuka haja kado ndaru sakamili haja mambo kana tifanya zina rejei wende wazae harejei rejei tifanya zina rejei odwa kenti wazaya uhamse mwana hardi harejei hajarna wakatifanya zina rejei wende ndewa bakato mwana yangu henga urejei na mwangale hikima hiyo na mtuangale hikima hiyo akamtume akaanza yeye wae ndio asubise yonde maana akaurungwa manuka wala tazru waziratun wizra ukhra
kabana mru dungo rwa ya dhambi la manyanya yabole umru gustajabu ya ukaya mji yawela dhima kenga bwandu walo na hikma mji yabungu ngabola dhima kenga bwandu wasoma walo bala ilwa hundeze hikma za upara wandu wala avayorenga decision aka ijomkini shale da hoilo ngabo wana watiti walo maino sa watu juweza jiri ijomkini shanga bwandu walo armele da hoilo watu jata mahabari armasenu ngo izo armanyumba nsanu halafule wori jari wone ukaimana rizikomanteo na bakazi jaharuma bangu hamadalino abala tumejari zirongo rabesidena mnano kama nsime silamu emana leo riranga umifano hamande hii na bakazi wandu zisilamu na wandu zisilamu wandu wenda ho mwendo wa kisilamu wandu kwa judo renga hukuma na huenda haruma mwendo ikawa ti mwendo wa kisilamu wengine mkeradhi wa mjimtukufu ansorale mjushaza nogo zinu heli aladhimu emana mme mwenyifanya zarango zinu ni mwana mshe ufanya zarango zinu wahureza hukuma za waladhimu shayo emalaho ya hao woo ti wandu wakoladhimu wasubise harumu hadisi inu hata haka vanule oheni mwanadamu uzayo mwana yabo yengu tumaini ukaya mzayo mwana weni mlele ajabele tobia njema mraja zaman gar aminiyo kaule mengurulo nuo waruka tusometrizo wana gasibanu so tipi ya ronrolo hunu rambo gasimanga izo tipi ya noalo komori kabati mrumetrize mwana wa kama aminu kana haina mru ya zamana ikao raka jalolo au kajalola wakati tranquilo wakati nuo eba kanoda huna mria mhadaya eda muwa ya hafa eba kanoda afenjau eba kanuba lamba ya haja eba jau abuzo tipia Mwenyezi Mungu hajailoa nyiondro mji mzima hamjelianu mzalwa yabo mkansi yabo mahana maha leo rabba wala tajasasu ritsikenti rudo unduwa wakabane mwana mchao ya parofenjau ka ekaleonga manzomu unduwe oda honi iho mtoezi kambu azoda honi iho basa wana mkensi pia mwangalie hamo mji kamili mjua parisokana kati wa eche abo wanro pia mjua toa harumo mji kamnau yeshi harumo mji vanu usilamu kansu kane manada matidhulumu manyanya ziparo zamba vanu ka usilamu unu bowa haja kojabala swala ramu sham mtume haja jawane na udhulumifu mrati dhulumu manyanya yabu udhulumifu yakadaho liglale masihu waruwa juhe wende watemro harumele da holila bahari hoda honula gauma namshi yafanya nayi yeso dazivizo yemina alala tifanya mwana mtiti ulaloda honiho ya juha ya marula mro watilwa harumadaho uwenge na rugwiri uwenge bariu anige inosa haruma mwana mtiti wadaho walo mwana mshe hoda honiho yafanya nayi muamiroke mwana mshe hazaya mbansanu yabonge na betrizi ya ushida yake na hamili ya jisheri mwajala ula he mwanamshe wambaza nguzo kwa kuzijua mzee hajabe mwanamshe unguzijua arbitse na yeye ula he mwanamshe ngambao kada zenugo zinu zifaishiha harumwe nyumba ikao de mwanamshe nyumba ikao ni mwana parhanya harumaye womshana shaka jaza yahunu hao yakaubaliwa yedea vuruzabana na borisha verso haze wa homji huo wamba hazaya hunu hao hakaubale mwanende mvurizo simani la kula hali yabo yotsi haki kija kaula dhimule ori rifanya udhulumi famaduo ridhulumu fami awakati kautsi zamba manomando ni onjama intervention hangu ya uangazija wanesokana koshatsu mdunga kosijo mdunga baada ya mdunga mrukadwetse shamri azam na haramu mrukadwetse haraili mruke barini sabediri manada mweshi dunia ni vanu mruka ono mayanyo ho yarenda nai wewe wadwetse hao kaya we hao rwanimbi akaraili wewe ngweshi duniani kutujua ewo mwiswaho endrini efami yaho maudu wase watukufu makarenga ye decision hiyo leo nganyina wana kaunga muaminu kaka mtume trizo wana hanyu obala wendao no vanu wajao na hizo tipi kama maudu mjamna ke decision kai mwana oi gamumtoa hoda honi ba hamitiwa heda fenja wa motole da hukami maudu mana hanyo heda fanya hizo abanga mjokana kiri nanga mwenawe sibirawe mwemiji gamwenawe se kufuru zabisha ho gamwenawe heli wa ruweji wa heyao harmazerezo e pasheo emiji na mregeza decision avaza ngozije chanjiri mana
yamba waruzi yao mro raro jasiha sheka warungwa wa umrusihi warungwa zo uziye bokatabu haka zinzijiri ngamanzo mu leswalisu yabaha yabaga mtu katabu hakekanyi nyinga mwanzawe ke yabaha ndo mrega udesizo amadei maudu kamtujua nganyina wana yabo kamtume turuzuana hanyu mon yoka garishi yao kaya mkwamba anazite mrohama zahaju banu zahaju zergo zelazi biro kazergo yataso ya kama zergo zila lakeja kanyamu akaola mwana ya lao mjini hawa enda mjini hawanu enda afanya nai woba wakana harara ezergo kazergo kanyamu wala mwana enda uwa mru ya mta mro na jauna jau osilamu nukomori kamili ya mzuwanine mumaline mgazija haina bahanu walo raasi ya shikomori irunrumuha shetendwa shira woba wafanya namna ila shaka mwanao abaha leda holongilo yabo mwana hao yafanya shetendwa do yanendwa hukumlwa ya hundreza mlazimu yabo narekeradi babanu leo garizalo asotipia kasino anyanyasi leo kamina wanaama nazalwa mina baba mzima yode bana Mwenyezi Mungu akarongo arumwe aya yabokaya wala taziru waziratun wizra ukhra kabana mru udungo rwaya dhambi la manyanya kabana mru yokala leo tifanyambi mwanama kusubisa zebizila na bonyushia wakati warukoro ngwabanu wakati oba mbuzi yanjia shungani basabwe mwenye mbuzi aninola kwa asulila timbuzi shaula mwanadamu kama wanduko hata kwa tu renga ya tafsiri ya ukaya Mwenyezi Mungu ika wala kad karamna bani adam aka Mwenyezi Mungu hatukuza mwanadamu wanadamu sisilamu ramboga swalio rambonga ngarazore dembeboni nonga subuturi jarenge mwanadamu rimrende mbuzi haruma tengo hamadalino na Mwenyezi Mungu hatukuza mwanadamu Mwenyezi Mungu ono mwanadamu kajamrende nyama Mwenyezi Mungu ono mwanadamu kajamrende dambwa mmono yoko wakati arumweze zavira owanru wanadamu wakati huo nasema anshi wakaufanya makosa wakokosea Mwenyezi Mungu adu wakausazi nyama yode bana ya mbao kaya ze kima ne magorili ze asuli za hao wanu wanadamu shamtume hata Mwenyezi Mungu kaya tijohanza umma wangu tidoka usazi nyama shaye de daraja ka umma uo maudu tsankiyaba maani maudu rekia mejaja basiga bo walo harumu umaunu wajohundri haruma masakara wajohundri haruma bali au waromena rwashe wajohundri hapa hanuma sihu basi ho mshele wao wanru wao kwa jula wa harubo bandu yabo wajola wankima na bana zinyama yani orongo jula wa zinyama Mwenyezi Mungu alimtume haranza wengeti johanza wadoka baraka rudostehilana baga mora kamtume har hafifisha Yesu alarangu hedi har hafifisha nordo kana swala nsanu za usiku emihima mishiuna majana mangabi hosikina wa umma wa hahe mtume hafanyeni jitadoti pia ani ilande namna kao mtume sallallahu alaihi wasallam haono kama Mwenyezi Mungu hatukuza mwanadamu kwa leo mwanadamu kana jojo kana faswa au mwanadamu jono kaya kama tugyo shindo tusha au mwanadamu jojo kango jobezwan sao mwanadamu aminio kango jolala ufe halafu mwanadamu ngoji amini okana go harayo ila damna Mwenyezi Mungu ya bahatukuza mwanadamu maana yamru sizaba banu wa an laysa lil insani illa ma saa sizaba banu yo aya Qur'an kam mwanadamu kutojo hurazila yafanya wizo kibitiwane sabanu kaya wala taziru waziratun wizra ukhra kabati mru ujukura ya dhambi la mwanyanya wenge sisi nderulo banuro nao karifanya ukaidi gari rambawe na rono masulaha gari lapiza nao sha enye karika radhi wado hukana baraka wansi wanadamu tinyama mwanadamu ntimba mwanadamu ani ntimbe ndio mna kazan hakikishe babi haruma Yesu alayhi wenge anzari bakar Yesu alayhi huyo wayanyasi wa mji mtukufu wa Nsorale na mkeradhi muamini ukaya kamna ujua mdorenga hukuma za ukamshilie zila hukuma Mwenyezi Mungu ya hamba hawila mirongozi Mwenyezi Mungu ya rambi arifanye wenge mji ya buka wanazioni mji ya bukaya waruenza akili waruenza hikma wenge karugo duarange hukuma warukansi
wanrua wafanya tartibu yoka wanrua tsahahe ni mruulo na neso wa mjiula wanrua tsahe mafundi wa mjijubala wanrua tsahe wastarabu mjijubala wanrua twalie hukuma yani haina rogamada zino rukati wa hadisi waono namna lazima wanrua fanye ya ukenga rifanyao zengo zinzijiri wanduana hatu na abumwono shetendo shinshijiri tishia mzee akambo kai manamshawe haripataibu harumaidi mani bala hatamwe komori kama minukaya mtsanga haukasha tendo shinu zinu zojiri ya mahala huinji njaba warwazi kashe shamzi filme warua jua mpara waru waje mwonesa obanu zerugo zajiri mwamba yabo mtsanga harume publication ya heza rugo zinu zuzo nsipia umakosa ya mira njaba rwatsire gungu ye mru shaa zenu harusoni mwa Mwenyezi Mungu twambare mwishinga zija osoni mwa Mwenyezi Mungu kabana mru rungo rwa ya dhambi la mru leo haruma mji boka wa madhamana lazima mde marenge mwana mshoyi bomwa mparisa yasubise wa eche raere mwana mmefaiza rongo mfanye mahakama mtunde mrasaidia rongo simu shauka waraju hemasihu wende warenge falasi kamsujwa hindrini wazite mro wafuriza mamala homa tsano yenyumba ya hamba kai mwana mshawe mwana we hafuriziwa insi ya mwana mbe yafanya shetendwa shayinu we mwenyige manga hamnikala kile yadumbirle nyumba wala mwana mbe heda fanya tendwa mriditsene mde mwatine nyumba mtenyumba ila mro yabo hakinge daba emi mwenye nyumba lo Marseille haulo Paris haulo Lyon na wahanyumba heze vuza hangu na nikamrudhama ne mrenda arenda nai harongoza hae yarenge mraja mtoda ni hangu mwasa marenge mwaraho ndani hangu enyumba ngo ngamwitawo mroza bariri ye hakida hivi wo mji mtuko jini kaki okana yabongela dhimwenyu bele tulwa mro handaba karikaradhi wadoka baraka basi wanduzi silamu baba nu warujo uka haruma wanruwa fanya rongo wanruwa zanaliza heni na habokaza ndi hata wanruwa zanaliza heni yo hatwari haka abanga mambo mtoe mwana mtwale daho linu pia mlitoa mji shaba na mjokanga bo hatwari roho so niho wawandu kongo mjuwaoni wo mjini maeshinyi nao maja mwawarenga huku mahamadiyo muaminiyo yokakosha tsumdunga koshtujo mdunga badesha mdunga muaminiyo kamrukadwetse shamraza mna haramu muaminiyo kamrukadwetse haraili mruge barini salamu zangu Janeti izo pia kama aminio salamu mtukufu Ali Maswab izo zonti pia geladhimo wanadamu wanduwa fanya taratibu yo kanondoa vumweshi haya ze rongoze jiri mjini wanduwa ujulie wanduwa tipia rahaza rongoza joro habonze wanduwa jo kansiwa za analize wa treto mjiula nai hawade yao mjiula hawa unoko mjiula kwa tima dhamana shahaina rongozo tipia rutsaha hawa katirlonu waba hostara burlonu waba wanduwa hala mafundi akahale emijike jakana ruwa soma yabo heni sawa jiri rongo mjini warujo de place wende wao no kavi hawande mjifula na ndo atsa hafundi wamwambia kwa jiri rongo fulani yao sila mwizo hafanyaje ebanu uje pahola jo wambia wajawa kansi warumia abahe mijipi wa starabu wao emijipi wa ruwa so mongo yabo avayorenga huku mahamadi yo wanruka ansi wanruwa hadisi wapareze janibuzo tipia ze hamade heli kaori wono baleni makorongoa waka watoto mazababi wako dingoni nyinyi wazee mkosoni bado wazee warongoa shampara watoto wala waja wajeleza baika lazima ke mpare wanruwa mji mketsibala mwambe banga zifanya uje mregeze hukuma taratibu ani watibire ndongo za hatwari hamada zila yo kaze nyumba tsanu za kamili zitulo mro enyumba hemru kao katsujo bangabinda ya mru lo faransa renge nyumba yani kamru ya dolala au ya duibirilia yemrenda afanya itendwa yavurize mwana hula mwasa mwaparise mwana ya wala kula hali enyumba ya woi kejakola dhimu mwitemro haka heni jo shaza ngo hizo yetujo ambabo yo heni yo mbese mkana problemu nyine mwenye nyumba hiyo bekere mreje idungona ndo kada baraka baba nuze decisions kore ngwano ine miji msindo misohafu
robo nzima de makaulu ya Mwenyezi Mungu yokareje ingoni shema kaulu ya hatu ya kibinadamu wanruju urongoa wanruashia wanruaja warongoa waparisa wanruabati jau wanrua uongezi ani mruhongeziwa wanruareje ingoni waunde namna ya ubira baile daholinu mitijono kaya mtifanye ndogo abade yo be ndogo ya hatwari nekenda mwa wasiza mwa stage baboti nekenda mwa watina zinyo bamro shake tula di mwanadamu amanda wao mjemwa bukana na mmatowe umjini dahari daborarenda yende namna mimi nakanza nifanye masuni wone masulaha harumwa mada ya husu wa mji mtukufu wa hatu wa Msorale watukufu hawendara ratimisi harumwa mada ya bili doka ya inukerin rongwe hambabi vanga sa harumwa bangwa dinu seki samahani banga sarumele bangwelinu ngar aminio kaya edamna riloba nurongo wao tsukabanu anadamu walumi jini hatu kwa ranzao tsukabanu leumru kuchwada mjini yende ya uzise mru heli ya mru wanru pia tswamba wala yeja ngar aminio yakaya haruma mafunvu jana mru ya jwada mjini hamru mzima urongo banu base kawade uzisa mru wajo menyewa hata ojo ambabora aminio kaya kabati mwanadamu yosharu mwe dunia yunu na maadui yabanga mwa aminio kana leo ikaleo mimi kama nzoni ketsi banu mraja ni pare yanabio kaya mwanama amiri amkajalanga we banu amiri wale mji mtukufu wa badama jila domba balaye chau bangu mimi nikubali yokaza nguza miri zila kweli njebanu njenrongo yabanga abo mimi kama mwatwari yabo mimi kama hamwatwari hauka mizo zote zonelanda yemi minsu amini tujuo kama ni wanadamu ngo harma gasaruma geri wanadamu wenji waloma na tsonza obema tsone wanyanyao ngamonoka ngaba waloma kapablo kawade wao ne rorongo wa mbenda hewa ndio ambele jao ngaba waloma kapablo ndio hewa mbimzazao le jao wala ye kadha ibenge kairi sisi warongo wa banu mria komeze rongo wa shaho kamraje wanajambe mimi tiparwa tabilokana ni wanru wa mala ni fulani mimi tilaki tiparwa ni wanru wa mbeni wamba anu kosatori yejau yoga miswiri yabukutsidwa mana hakakutujua kujazie shitawa rogotozi jua tawa eda watu nde mrukanze rukongozi juo hakazinu wanru wanu kwa lima wajali wandu waloma bafuni hunu wandu waneze problemu ndona wandu wajuri li meajali banu akangwa joja wambe rabosi nji wapare mruambe mrupatiko bahuri kubaluka mruwe bade moroni hapo zorogozo kweli nongo aminukana ewengo mru ekacho zinabi ejukauni yenga wakano kujaje uparadu hambe sifanje mazahangu na mungu joka halawe tanda mjini hamadami shawonge kapablo ya jambe rongowo zoka ya mimi miheli fulani bahozire ngoka kweli mrajale hitima na mimi miwisha waruba na mbati soma hitima mimi kama kapablo kana tijosoma hitima mimi tijosoma hitima kama mjuo siamini Mungu ngam amini kana Mwenyezi Mungu akadhulumu mru Mwenyezi Mungu akadhulumu mru na barongo kawo yonsi yode mara kabufanya taktibu ntipa mru sheoma anu shele maudu yenjo anzani pweteti hawajan kazarabo kamjoka kapablo tsahomso hafu bade kaza ngo ngamsikome kaza ngo za hangu shekaza ngo zo tiza hangu gorongo harama bango la Facebook wabo mrukado shitaki mrukado soma hitima benri mitsina ujabanu ndole la bangano sina ujabanu ndo kubali mru yokayabon nsisome nsishtaki anibulie mrasa kado hatu nsakade no tijao karsina durom rajo hede awe mru shawukani pare Mwenyezi mpare wandu jaro Mwenyezi Mungu yobi tijozifanya wala tijozifanya wala tijozifanya
ekanga mikapablo kaninjarme serikali ya honu ni jihanie hawe mro ya honu za hukuma tijohenda mimi tsidhoma na wadaula mitsidhoma na wabaroge kao yonzi mimi na mkomori njoba nunsaga fikira basi shamintsibanu ya ukamrala ngajuri isa wende washtaki ngajuri isa usome hitima mimi kamru katsukomea ntsuza nuko tsuzukomea shamru hakanso hao haparani mrumo hatu haimru labade uniyenga hakantsibala wandu wararuane katima bana ya mafumvu majana mafumvu jana ebengo shendana watsanu wao yani kwa twanza waone mru yabo yo shahidi wakomesheha yoka miwe moha wade anambia apre yake moha wade hambia hukabo uziono benge sideronao kanga rudunga omendo huo mi uparoba ni nuaruenji mwero message wanu za wandu wakorongo abana olaeja ubitso bekenda hambe akeka kweli ujorongo wa kunojo kana problem ndana mru ubandaye udo para wandu udoni para minde na hambe njaziwa na ntuzi jua ya kilangu kejalemewa yokagori parona biye kamba za wandu njeba nnabe kakadha ure kaza kuzila zonrabo sidami ekagwa na problem ndone mruala enda hebala wambe muparonadi ngabina message zinji na ere wasiba activist walo wandu akamru fulani bala hamba jao mru fulani olo hawo jao wala mtazai jao mika kubali mitore jeze mru bali ekawe ngono kaye jao hawaka ngona problem wena enda hewambe lawo bamisha ni hansibala sido dano njamala ho hawanru ne tunda wanru emiyeshe ho mala ho ni hao ne namna hao shoti de shani be haba no mimi minja jabanu do pashe o jabanu do njamala ho ya wanru jabanu do nja sekreza wanru wenge karikarabi sonru ho banu rerongoa mriaka dhamana hizo ambao raratsa mferi zo kaba ngaroje jardore ngemi sofinu rezingara omsohafu ndomu isohamaza ngo pia yabari juje rende hula rireme hula hatarireje Mwenyezi Mungu msohafu mru kabeteza nuo yonga nzokenga usurukaza nkozenu nsuzi komea njazifanya uitsindami chafare ni sofuiru karkaradi raransi raremana wasi warema mruzo monao yovanai wambe ovanai yokabati hitimamu yeye jao mwanao mala mjini hunu wambele mwanao hela hae shamferi za mwana mshwahe amferi zo hao amferi zo kajao na ndogo zabira mjini za hale au zabira mjini watuye mjini ho uchojo mjini ho ndungore ngo riski bare mro hapa rani mro mjini hula ekenda hambe nduna chawe baba hata wajudu zisha za ngozinu watujudu na karakatima vamana yoke mrujo jao no titala ivu banga maborongo zambeni na tuzieshi na tukabo haurogo za fumbuni na tukabo na tuzieshi tijabanga msitemanyo kakweli kama aminu kakweli enda some hitima yabanga mchungo jivuri za jao yaweze fikira zangu katsuka nsi nonga mjuwao kabanze live zinu ngabo sisirabao ngabo walomba bavuni wanzwari taruma za jalizinu ngekarkaradhi watukufu ngabo donabzia abantu bale jotungulo jinji kaza njemba wamehusuze shughuli sha tina ushinda niendelema na siele hakuwe kandu shea kamuhimu haku sikazani bire haramu mji mtukufu wa hatu watsorale ya ukaya zenuguzila zijiri ngamona ukahato binadamu winji wanadamu kwa tujivi waze hukuma mazirenga husu ya mwanamshe woi zirongo yafanya hake mwanamshe woi sinsirongo kau njabo ukana mumbo bambu mwanamshe weladhimu ya unre hukuma na tena nziro raere mwanamme wafanya zarugo zinu shana rejebo mgujuba Mwenyezi Mungu anabiokana kawana mru udingo rwaya dhambi la manyanya haini mru yorwale dhambi la hahe leo kawana mru ya jujibi waze mwana ya jamba haunrani tedu amanda shinu hata fanya rungo amanda zinu nsuwa mine mru huo kabati mru harmole mengurulonu huo ushindo hametrize mwana ya Isaya baba yaweka leo kamtsure ngeshingazija kukashiko marenge shingazija izo wahamboka kosha tsumdunga kwechicho mdunga baresha mdunga shanga mona wakaya wanu wafanya zinu ngamatuno zinyumba zawo mro mwatowe hamo mjidahari enye nganyina wanayabo nganyina nashahanyu si suenadi sustirwa na shahatu kabatujo jamrema mwadungele dawa ilo mlitem mlimpleze nyumba mwatibe kufuru mwatomjini na abonga mwamini yokaya inu dunia ngezuguli yao karikarani
bekande namna yo wana wenji warwa hitwa ze mikiro ze wao pia warwa wapandu zitwa hunu yabema la hoya hao mijini hao wajoka wa hunu na kooa toa miji shango aminio yokaya wareje mungu yokaya wala tazuru waziratu wizra ukhra yokaka bana mru dungo rwaya dhambi la mru yeye hafanya naye wambeho serikalini ndio hukumlo yabale kwa dojo ndware ngamza mikiro ni wanyanya mikiro na mjomba mikiro na famia mikiro wete mro weto mjini mwacha zabarindri wao warende wafanya nongamona wakata wasi aya onesa wenge yode namna mimi nakaza nibiri yabo na mrejeni ngoni mrejezele dawo linaro momji bale dawo hilo ngabo wana walo yabo tujo mangabida yabo ngam aminu kanga bo hata wandu walo yabo na mmajine dawo wandu wala la masihu leo hukuma bandi oranzi atufanywa mtsana bana wo criminel ikaya hukuma yo mkaza mwateneze yubamrangu mjenda mtsana de mware salam mapare wa rohe ngemfanye zumzo chamasihu le dawo lilale mjomde mwatemro yote change merite umfungwa aka wafanye shahambi aridisa na banyu mfanyambi aka usilamu woko wanza harumbizi libwambi nasira basi mesilamu wenge yoro banda kadande jarwe swala hiyo kai kijakire namna hiyo namreje ngoni baoleda hoilo leda hoilo hauze nyumba tsanu hizo za hefami hiyo nswamini leo wafanya mwanamsha wafanya za ngo zabarile daho watsura mbio watawo kele daho wajora mbio watawe ka watsanga za ngo zinu nenda ho wakati mjiju wajaka walala basi wajaka tunom za nyumba mro wahunulwa nansa haruma wabonga hunulwa unansaru mumji zote hukuma za ladhimu na sanda silamu wasilamu kuturu husu mru nifanye nai le dhambi hilo li mwanama alirwai kaitsi babahanu kama na mru dungoro wa dhambi la mwanyanya haini mru yoro le dhambi la hai haini mru la waeche mfano kamonao suzalo baba mzima sukara mafami shaho hufa haini mreto la bahe waeche haina mreto la bahe waeche haina mrahano sikuwahe sikardofa wazima shamruto hufa habaliwa hidala zombaba hanu wanrowa zambeterene mnele mrolala ziwa wanrowa finiha zembizahe nezenjema zahe zibaki bala zimania au zimsisingamani gene namna riwana war musilamu nene namna ruwana namna wanroishia wenge rijotsaha umjimtukufu wansorale ikewondo siu mkenti mrege hukuma zdungana mtsimwangalie izo Mwenyezi Mungu ya hamba efami hiyo isizokane keunda mwaje mwaplaza nyumba mwatina mro choka ya mwatowe harumo mjidahari ansuono kangyo masula wandujo urumi okana kasina mahakume oliho zengozinzibiri ne mwana hanyu oi karna ujo ulamba roda honiho karna ujo ufanya rogoda honiho muda mahakume mfano nomba ko mjini shawala yafanya shetedwa mumrenge idauduze hukuma zahe edepirizo aware mambuda awafangilwa jau au ani hauduze hukuma za ladhimu akatsimambiani kazinzi zinjiri wakati mtume madamshi afanya nai nohende areje mtu zifanya zina mtumambo kaya rejeyo dewa zae anisavedira fanya zina shaha mruhamili berejo dwaza enda zae bomtu sifanya zina barejei wendewa hamse mwana ola mwanamshe ola harejei henda hamse mwana ata harejei hatifanya zina rejei mwana ende yanguhe mtume harbu ya mabazile mwanamshe hardarejei mwana ende yanguhe yo hikma yonesokana mtume kaja kanza dhulumu wanruwaili haranse mwana hanguha mwanamshe hende mwanamshe hukumla waeche ya hukuma ya hukumla bala hatsohufa yabale mwenye kamnujuwe mwanamshe weyede afanye nai mrume kaka mrume hikma hiyo shamma tsanganya onsi pia wahonde hukuma nzima yo warende wengi yonde namna mimi nakanzani vile harmo swala hiyo naomba Mungu siwanyanya sirulo banu maswala madano ya birle haku 50 hadi ili rifadhi minjihatu Mwenyezi Mungu arihifadhi Mwenyezi Mungu ajalo wabaki Mwenyezi Mungu hifadhi Mwenyezi Mungu ajalie harume minjihatu emadhamana mke wangu wakanti muivezi twamfikiri muone namna ya kushinda mfanye nono Muhammad azinu bazima na serikali akaza nguzizi kaujiri serikali bana mkenti muone namna banga mwenaweza ajiri yende daraja wanwaje hukumlia nyumba zitilwa mro hatwaringa zibiro mjiniyo na serikali nganyabo na mrema ato mbujo fanya tendo manda shindu shaza hukuma zikenziro zikenamna za ukaya maudu batika wasa mjusubuti hazifanya
garjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam.